دەستکاری دەستی هەزەکارانە ئەری هەی کەژاڵ هەی خەزانێ لەو خاڵەوانێ کەژاڵ هەی خەزانە لەو خاڵەوانێ جێگای وەی شەومە بێ نازانم جێگای وەی شەومە بێ نازانم جێگای وەی شەوە بێ نازانم جێگای وەی شەوە بێ نازانم كل ما غي دنيا خاليك ورجنا وبينا لا صاليك راديو دنجيجن دنجي توي هواتيا Jinavendan Radyo Denge gelden baş üriyeke sıbatı 2024 Perşembe Brüksel'e saat 8 lamedede Godarin Jamino Çenserisi ve peşkeş bekendem de mazadiya reper apoyen. Kurdistani ve haftayıcı Sivise Ceneveli peş ofisane tevennik bu inşallah piyaş bu azadiya rebera bu devam keren çalakkeran siyasete darbe kerine ya İran'e jiru reşkeren oje bu tevlibuna kurta çalakyalı kürneji bankeren çalakki haftayı sıbatı ve belli tarkıstan. چالاکی خانه کر چهار حوالی ایران هاتی ایدام کرن ام بیتینن و شخصی وان دام همو حوالا بقیه که بزگرتو اتخابی وان حوالی جبو آزادی سلوکاتی جبو آزادی کردستان اشتاقو ایدو زندان لما بدن خدانه باید برچیبوی امان حوالا چالاکی هم پیروز بکن Bence Haydar Çalaki olan tohumu. İyi idi ne yapacağım? Bırak tecik nabe. Temi tecik temin akı. İdi bırak serokati azat be. İdi bırak Kurdistan azat be. Ada zikir. Ve hazbi Şubat Ulaji mükerni uzmanın ki ne şekilde bu komplo anlamı Terçe Kurdistan. Birci Serap Birci Refedana gerila Birci Refedana gerila Likki veri jibu agahdakirna meşahde sıbatı stand hateve kirin jinen ko jibu meşahdireş azadiya rebera poku ve dehde sıbatı edeli körne beli dargısın navenda bajare ki veriye Almanya standa agahdar kirne ve kirin de standartı ku gelek belavok hatın belav kirin jibu şandına imraliye kart hatın nisandır de çarşıva pengava cihaniye azadiya reber apore kart u namet enşandın de Fransa u Almanya'ya gerek kesan jireber apore kart u namet şandın Fransa'ya meşal edici komploya nav neteveyi de rojen xwe tamam kirin. Meşvanan jî ji rêber raporê qertirê kirin. Li paşerê Almanyayê li Darmstadtê jî bi dehan Kurdistanî ji rêberê xwe re qertûnamerê kirin. Çalêkeranê tê jî pergala têçtê jî peyama têkoşînê da. Stuttgart'te Civanan Jibu Balebikşinin ser erişen devlet atık çalakili darxıstin. Tevgerin Civanı Kurdistan'ı tevgere Civanı şoreşger teçeşeşinin Civanı tekoşer tekojin o Civanı internasyonel Jibu Balebikşinin ser erişen devlet atık adak her yeri ser Bakur Uşat'ı Suriye çalakili darxıstin. Di çalakide Civanan xabaten perverdeyi yen partiya de sılattar yekiti Keskan sabte kirin. Civan ketin hündüre eyvane u bank kirin. Civanan diyar kirin.
kirin ku devlet Türk adayker zedetir dumehen lehereme Bakur û şadê Sûriye ku çeteyên Daişê hatine rizgar kirin konkujiyan pêkdîne û got devleta Türk adayker bi nesaziyê ku ji ger re xizmetê dike weke dibistan santralên enerjiyê kargehên xwarinê nexweşxane û tesîsên din bombebaran dike. Bi domdarî ciwana balkşanslı ser kompleya navnetewîya li dijî rêbera Pok di sala 2020 di sala 25 de û têkoşîna gelê Kurd a li dijî komployê. Perwerde bingeha pêşketina civakan e. Li komelgeha Zorova li ser navê şehîd dijwar perwerdeyeke 13 rojan hate pêkanîn endamên ku beşarî perwerdeyê bûn diyar kirin ku perwerde bingeha pêşketina civakan e û gotin ve heta dawiyê xwe perwerde bikin. Endamê komelgeha Zorova Nemîr Piko derbarê perwerdeya 13 rojan de axivê got seroka pojî gelek girîng daye perwerdeyê. Di perwerdeyê de em ji rastiya seroka heta bi dîroka êzdîxanê fêrî gelek tiştan bûne. Tişta ku me ji perwerdeya xwe girt em ê di nava civakê xwe de belav bikin û wan jî di heman warî de zane bikin. Mirovê perwerdekirî ji mirovê ne perwerdekirî cudatir e. Nemir Biko diyar kir ku berê civaka êzîdî bê perwerde bû got piştî fermanê bi ayara partiyê civaka êzdî hate perwerde kirin. Îro civaka êzdî baweh gere bazî û plangerî tevdîgere. Her roj hîn bêhtir fikrê rêbera pû dibe heke ne fikir û ramanên serok a povûya em xwedî hêz û îrade nebûna. Endama tevgera azadiyê jinên êzdî tajê nam Ilya jî got em hêvî dikin ku çi mêr çi jî herkes tevlî van perwerdeyan bibe. Perwerde bingeha pêşketina civakan e em weke endamên perwerdeya şehîd dijwar daxwaza azadiya serokê xwe dikin. Em ê serokê xwe ji vê zilm û zorê xilas bikin em heta dawî jî têbkoşin. Heyatir İbrahim jî got perwerdeyên bi vî awayî ji me re pêwîstin. Ev perwerde wê ve bingeha zanyariya civakan me. Tişta ku me jî perwerdeya xwe girtiye em ê bi derdora xwe re jî kar bikin. Girtiye bi navê Hanife Araz ê 76 salî li gel nexweşiyê giran nayê berdan girtiye nexweş Hanife Arslan. 76 salî çend gelek nexweşiyên wekî koha mîde tansiyon zêde pêre hene jî nayê berdan. Di 26 çileyê de malbata wê û parêzerê wê ji bo berdanê wê serlêdan kirin nexweşxaneya perwerdehê û lêkolîna Yawanê carekê din rapora dikarêtî girtikê de bimîne da Arslanê. Girtiya nexweş Sudan Güven ku nexweşîra pênceşerê li peyda bûye piştî 12 sal û 2 mehan ji girtikehê derket. Sudan Güven a li girtîgeha Tîpaleyê Alanyayê ku ji ber poşmatî qebûl nekiribû û berdana wî 3 caran û her carê 3 mehan hatibû talûqkirin piştî 12 sal û 2 mehan ji girtikehê derket. Malbata Güven ji bo wê pêşwazî bike ji Bismîlê Ahmedê çûn Alanyayê. Güven li ber girtîgehê ji aliyê ferdên malbatê ve hate pêşwazî kirin û ber bi Bismîlê ve birêket. Girtî Vefa Yılmaz ê di grêva birçîbûnê de hate sürgûnkirin. Ahmet Yılmaz derbarê sürgûnkirina kekê xwe Vefa Yılmaz ji anêfera xwe got kekê min li girtîgeha Kalkanderê ya Rîzê di grêva birçîbûnê de bû. Pê ku agahiyê bidirme bilez û be sürgûnkirin. Di ser re lêgerîna tazîlê ferskirine û lêxistine. Kekê min 7 salan girtîgeha Kalkanderê Tîpalê de hate girtin. Niha sürgûnê girtîgeha Kavak Tîpasêya Samsunê kirin. Li ber derî girtîgehê jî lêgerîna tazîlê ferz kirin. Ji ber ku kekê min qebûl nekir gardiyanan lêxistine em gelekê bifikarin. Ahmet Yılmaz ragihan ku da xaftina dawiya bi telefonê de kekê wî gotiye nehiştin ku alevên xwe jî bibe û wiha dewam kir. Yekser avêtin ser qawûşê û bi lez û be sürgên kirin. Alevên nû hemû li girtîgeha Kalkanderê maye. Koğuş bi temamî ji hev bela kirine. Herkes sürgünü cihekê kirine sedema sürgünê çi ye em hîn nebûne. Bavê min ji ber ku nexweşiya nikare xwe bilevîne ez jî hewl bidim vê hefteyê biçim. Yılmaz dest şakir ku zext û işkenceya li ser girtiyên siyasî zêde bûne û ev vê yekê qebûl nakin û ser li riyên qanûnî bitin. Parlamentereden Parti Ali Bozan got ev bi serkeftinê bersîle bitin.
علی بوزان درباره قیدگیرنا هلبجیرن خیالی کو دسلاتاریا KPM پدیکه جان فراخی گود دسلاتاریا KPM به قیدگیرنا هلبجیرن خیالی دخوازه جاری کدی اراده کردان دست سر بکه لام دستور نادن فن و فوتان بوزان به bir kız کو دسلاتاریا AKP اراده کردان 8 سالن به قیومان دست سر کری و گود بریا هلبجارتنا هرمیه سیه آداره AKP بریبازه که جودا کتی نوا ترکرده دنگن خیال قیدیکه و دخوازه سرکفتنه بدست بخه به تیبتی لشکر پولیس جندرمه و جردوان نو قید کرنه هجماره کسین که نو قید کرنه جی لگوری باجاران دو گوهره امجی تدبیری خواهی کرن بوزان به bir kız که نتنه لباجر و نافچی ماکور کردستان لنافچی مرسین آبدنیده جی دنگن خیال قید کرنه و دخوازن سرکفتنه بدست بخه Ali teva tespit kerine em desturen hatni ku iradeye gel deste ser bike. Ali Bozan heri da uygut mele hemu navçan itiraz kiriye desten hülbijartine yen navçan itiraz red kerine. Nahajin avenda giştiya partiya me ve seri le deste hülbijartine yapılın bide. Deste hülbijartine yapılın jimi xabın ve guheriye saziye kede sılatari u be fermana Erdoğan tebrik AKP beri biriya qayuman destani ser iradeye kurdan نهاجی دخوازه به هلبجیرن خیالی اراده کردان دست سر بکه لئن دستورین آدن تشتا کو ام لهم بری دنگین خیالی بکن اوه کو هری کم ام دو دنگین دن پارتی زیده تر بکن لهم بری فن و فتن وان امه شارداریان جنو و قزانج بکن Hevseruke DPP Keskin Bayındır Gut Mekanika Derbe'ye dıxabite. Keskin Bayındır derbare betalkerna parlamenter Can Atalay'da ane ferahı ve Gut hatta perskireka kurt ne çağrı serkerin derbeyen ve bir rengi ve siyaseta demokratik benekirin. Emene ve böriyarın az peki necil hemberi siyasete derbeyan paştaka ve bavijin. Bayındır diyarkir kule parlamentoya Türkiye iradeye gel türne hatiye hasbandın o Gut evne çağrı yekemine ku ev mekanika darbe tekirin. مکانیکا داربه خود سپیر سالین 1990 تا سال 1994 دلیدش پارلمانترین دپ در بهات کوکرن 4 مجدار 2016 هندجی لهمبری HDP در بهات کرن هنگ پارلمانتری لیلا güven و gergerli ulu hatta betal کرن bayındır dest şankir ku deslatarya faşist peşi irade siyasi agele kurtune hasban irojeli ser hemu 5. civak edemeşine jiberku feraseta tekoşine kurt ne hati avakirin mekanika darbeye devam dike jiberveyke em ısrarlı ser çareseriya perskreka kurt radovasın hatta ku perskreka kurt ne çareserkerin ve derbe nu ledici kanalen siyaseta demokratik benekirin deve başvarizanın ev biryaj bu medder bastar nine nay kabul kirin em ve biryari nas nakin u emele hemberi siyaseta darbeyan paşta gavan navejin lemberi de sılatları ku suç dike emi tekoşina koya siyaseta demokratik devam bike لگوندوار شامی برپرسه که کمک چکدار هاته کشت ناونده چاودری مافمروان آسوری سهره دیار کرد که تک چکدارن نناز کل آویتنه برپرسه که کمک چکدار آگیردای کتبین باسه و نیزی کما حزبالله آلوبنانه لگور سهره کمک چکدار لپیش مالاوی برپرسی لکولانا نهیر آل باجار نبگه لرف شام ایریش پیکانی و هاتیه کشتن Almanya hevdede bi qartan û pêşiya penaberan bikire. Serokê Desthilatdarê Eyaleta Hessenê Boris Rihn ku na serokatiya konferansa serokên Desthilatdariya 16 eyalatan dike û got bi vê qartê em ê rê li ber şandina pereyên ji Almanya ji welatên din re têne şiyandin dikirin. Di heman demede em ê rê li ser sûcên dijî mirovî yên bazirganê mirovan jî dikirin. Piştî biryarê hemû biyanî li navên da pêşwaziyê tên komkirin xwarinên didin wan û ji bo pêdiviyan jî her me 182 euro didin penaberan.
Hatiyarkirin ku hesabı banke nayı vekirin u karji lider ve nayı karanin uji Almanya ji tu penabera ve nikaribin pere bişinin cekedin. Liguri hejmarin daireye koç u peraberan a federal de despeka sala 2024 de serledan penaberiye yenle Almanya de sala 2023 de geliki zede bune. Partiya Raskir Atüntrev ya alternatif jibu Almanya afede lidiji penaberan derdi.